twakutangira eshaha neza gacenshire ero by'ukwezi byaba bitano ukwezi no kwa mwenda umwaka ne 2025 Serena nuwamanya niyenda bene kutwara mu gacenshire agutwatebekanisa umwebazi yogo twaza kwakira emito y'amakuru tugaruce n'amakuru mbwijwire mu gacenshire kireci abazigu batahirire ka bayitamo mu kazumwe umuruganye nayo cenjejo n'ikigamba mu rutaro rw'enganda hamwe n'amataka kuza kugira bati uno mukaza birahamwe kwanje baramweta cimento yajya tugize twafu twatandika kwiruka akagomero bushenyi basha tubaterwa amashanyarazi baferaho bana bahutara obaba ntibahanuka tende. So moving forward, we have temporarily closed that church. We have cancelled this conference. Government etongwise project ya billion 15 okutungura ebyo burambuzi omakasese. We are going to employ over 3,000 people, both casual and skilled labor. Amakuru ombwijire harahabazigu habarumbire abatura barya hamusire babatahira n'amacumu n'emhoro kandi hona bahendera batemere omukazomwe kandi ogu bamwitiraho omuri ganye nayo omugombore ya Chura Chenjojo district kandi hona nikigambwa ngwenshongezi zijurire ahanshonga zenganda hamwe n'amataka. Kedres ntansa obwahatoriyo mjenzi nikigamba ngo abazigwaba bakabanza kwita mu myanya kwezi kwire atyo nuko okungumka akayijomka yombwa igor kumanyo Vincent tugumiza munamakuru government ya Uganda okurabiro ministry ebyo burambuzi etongwize project ya billion 15 erije okutungura ebyo burambuzi omwirindiro ry'enyamishe rya Rwenzori Mountains National Park mu district ya Kasese. Omu project etongozibwe neyo kombeka amadara g'ebyoma agarukwingana metazi 10 agarije kwera kwa barambuzo kugumana bahikomwirindire na munongo mbwire bwenjura hamwe na nomyanye na eyo kumuramo na n'uburaro bw'abarambuzi ahari Nyabitaba kampo.
John Businge ori senior chief warden wa Rwenzori Mountains National Park nagira ngo government yehireyo okutungura by'oburambuzo mwirindredi ari kugira ngo enyuma ho bakaba bayombekere n'oburaro bwa Arena Camp. The whole financial year of 2020-2021, we got 811 visitors only. Last financial year, 2024-2025, the number increased, the number of visitors that came to Rwenzori Mountains National Park increased to 10,483. Laida Manga uri omuhwezi wa commission of ministries nagira ngo contractor ashemerire kukora emirimo meji ombwiro bumuhirwe. In those 2 years, I believe we shall have completed all that we want to do on this mountain and make it experience to remember that whoever comes here should go and bring more people to come and experience this mountain. Manga yagaruka yagira ngo government hamwe na nabebembezi bariyo no bareba ngo contractor yakora jemirimo ye. A platform for members, leaders and other stakeholders who understand the scope of work and the government expectations of the contractor. The contractor should endeavor to raise any impediments to us to have the contract implemented smoothly. We shall give all the required and necessary support. Modest Bwambade ori chairman w'entebe ya kashatu wa Ibanda Chanya Town Council we nagira ngo sente zibari kutungo mu revenue sharing zibayambira kutungura by'ubwegese omucyanga cyabo. Revenue sharing on other things. For us, whatever that we have received, which as it is, we have been sending it to schools. And so far in 5 years, we have had 2 classrooms renovated at Ruboni Primary School, 1 classroom erected in Chinyuku across River Moboku. We are going to employ over 3,000 people, both casual and skilled labor. Because like you've heard, the works involved, like the ladders and the rest, welding and the rest, we need people who are professional who can do that work. So soon, our contract actually demands that actually we have started the work. Okwiho umwaka gw'2020 okusibwa hati abarambuze mitware 282 nibo bamazire kubana bahiko mwirindredi amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi. Gilbert Muhanguzi tugumuza muna makuru obukama bwa bunyoro bwataniko kutaho mu nshonga zitaka eryo bukama eriba ku Rwanda hagati ya Town Council ya Mabare neka ya Godfrey Irumba ori kugira ngo akarugura. Omwaka gw'2024 Godfrey Irumba na Robert Irumba bakatandika kombe ko mwitaka ry'obukama erumuna Town Council ya Mabare obwe bari kugira ngo bakaruguraho n'obukama bitkand Town Council ya Yanga abo kugira ngo itake rohe byombeko bya government itakeri niryingana futiga ni 10 ahariga ni 10 kandi roho community hall hamwe na staff kote mwe yirwaro irya Mabare hele center ya kashatu. Godfrey Matovu ori omuhwezi wa speaker wa Mabare Town Council nagira ngo kubarebera abantu bayenda kutwara itaka ryabo bayanga abo kugira ngo bakaba binentekateka zo kuhangusirwa ro hamwe na community center ho. Bagenzi baitu bano Irumba Robert na Irumba Godfrey bakatutwara mu koti batunyegere misango esatu mu misango ibatunyegereire ubwo kubanza ngo tukabalemesa kurakuraniza itaka lyabo. Musango gwa kabiri obutwagire ha radio kusobora obwetavu bw'irwaro na mananu agali mu community center na community center mulingo yayombekero no mugaso gwayo batunyegera musango gwa kabiri defamation nabwo guli mu koti bakatunyegera no musango guni ni basaba koti ekore ekitweta injunction haitaka lino abo kubaliri mu koti baitu koti yakora ruling injunction ya gisazamu hatusigaize misango ebiri ubwo kubanza defamation gwa kabiri criminal trespass. Edward nagumiza amagira ngo atenshonge zitahirwemo obukama bwa bunyoro kitara okureba ngo habaho obusinje hagati yeka ya Irumba hamwe na Town Council na nabatura. Tukunira urukurato rwa kabiri garukamu ebiro 14 14 days from now nibo tujja garukamo urukurato rwa kabiri
nkunihiza abaikazi ba Mabale Town Council busaho no mwaja kubalyamu olukwe busaho no mwateseze ebyahukaina habiteso bitusemerere kutesa ohiroho ebirarugamu tujja kubibaza umusana tujja kubyatura habaho urukiko urutikirizibwamo banyamakuru kandi umushyikirwa wa Bunyoro Kitara Kingdom Owek Andrew Byakutaga agambire nitwe kandi yahamya ngo bukama nibaza gukora cyo n'ekiri kubasika okureba ngo abatungwa bakabumba tabaryana bagambe ziri mu mukuru abakuru tizona ntabeka itwena ko tuli bakuru kukumbaga mechi bali na mujwara ko kunihira tujja kulemwa kuihamwe kintu ekirungi kandi nicyo kirungi cyogamba kugambira abatungwa bakabumba nenda ya Kitara twizire hano turolenti tuhanuire kurungi kandi ngana nezo tuzimalirize kurungi nabeke bahumule batekane mpaka turabagambira kirukire ngo meeting zino ngeri zitakahoire ebihandiko byabakozera application nibasaba nabi bagambire basoke balete ebyo original yabyo babigaleyo mu Kingdom kandi baverifying ebihandike betegereze bakasaba ko oba batasabe iki nakino abo twakitegereze kurungi bakwenda abasabire batwale handike ebyo niko baverifying betegereze babasabire niko barole meeting egakwaho bakubagamba ki kibarachwamo bitu kandi abebembezi hamwe n'abatura bayereko butashemererwa ahabwo kubazibero kwetabo mu rukiko obwe bari kugira ngo besurwe kure nshongezi otireho nano kuzirondera umubazi tabwire muno kutuhakana mu komite kandi na meeting weyijya hakiyaro eragira abantu bona bayigenga bagihurira yitabataka batuhakaine neva hano bitu bahakaine tumanye kandi kimanyira umuntu wayino musango tatwara muntu mu matoka ye kunya somera bitu mpwesanga bakwevuga bonga hatito tukunihira tuta yobarize nibyo ibikiri bakigamba kya rero twije kyonka ati butwizire tukulani batugoba kumanya kiki ekigendo maiso obubuki tukulalimu abantu abandi abagayiga betukumanya abayenzire gule itakeri kandi nibende bo bafune mu bonka itwa bati abataka bahansi tutafunamu twageza aho kugambana n'abarukujunanwa bitu bayanga kugambira hakamera zitu konkani bagira ngo nubaza kuratara ebyo bukama buracwemo ahamuherwa byona amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze Thomas Tumwebaze twaza kumuraho nitugaruka hagarukuraho akagomora ubushenyi bashatu baterwa amashanyarazi baferaho bana bakutara ho babana bahanka tendo ibyo kwihanditsa utwire naende yo bwa LC5 yaremo kwihanditsa ibyo kwihanditsa utwire naende yo bwa LC5 yaremo kwihanditsa umurushema. They should give us more time. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kurukubujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note everything kubienda
Mpenkoni. Yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyo Mpenkoni. Wanyo Mpenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge. Nuenda kuchamuka Mpenkoni. Legenda ya kintu cyo kunywa chonka. Mpenkoni ni kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura ngasinywede ku Mpenkoni ukakase kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 33 Fando lava fando chigeza fando kwata fando chigeza fando lava fando chigeza tobera fando fando abera muliskando akola night shift like a candle. He's stealing and robbing and Jonathan Walker he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Fando lava fando chigeza fando kwata fando chigeza fando lava fando chigeza tobera fando ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazumorya hano bari bategeriza mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwana tera chairman wembaga atongeze binako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ikorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha intanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremo. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Dio ni shara cake tukazakunywa mbogo. Nawa pension na nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje.
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nibatabarusi abona abafuna visas bakatambura kandi benjera kuvanyisa abantu mwena mw'emihendo yabo ebashazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora Chenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi n'amakuru arahabazigo abarumbera abatura baryo musiri babatahira n'amacumu n'imihoro bahendera batemere omukazomwe kandi bamwitiraho omucare ca ganyi nayo omugombore yacura Chenjojo district kandi nikigambwa ngwenshongezi zibire nzirigirira hanshonga zenganda hamwe n'amataka. Kedres Ntantsa obwa Hatorium Mjenzi nikigamba ngo abazigwaba bakabanza kwita munyanyo kwezo kwire atyo nuko okungumka akayijomka yombwa Igor kumanywa nkamugisha Vincent akatandika kupakasa kandi abaziguno bo bamwe bamukoratsereyo nuko bamwitirayo kandi nibendebira abantu benshi bina matumu aho niho nyirukanjire okumara kwiruka ebigito ndabijuramo kunagamishe nyuma nkahari ndebwendebira bari kutematema omukazi nawe ubu bamazire kwitiba kandi bamubinjira mu kaye abirayizira hano ahunjiri twatandika kwiruka kuranze nyuma abo kugira ngo mukazi uriya biraremo aryo murema we yagwa bamushanga bamutandika ku mutemate tutunzura kumanyisa bwangofire habayira myanya wa Eric Kachiza nawo watemerwa kwezo kwire ahashonge zabire segamira hamarogo konka abamwe nbagira ngo byona nuberga abatoro abatarkwenda bacuga umucekeci oyiro obona nabacega abo batemire niwe rizoba bakubona ngo noruga hano uryo muciga nibakutema eco ncineho ahundi kucihirira hino wizire ali kwisha kuno na wali kurondaho kwinga bakamutangira mu muhanda aho bakamutera bamuhenda umukono bamwiha emitwara 35 bamwiha bahesi mu yasimati bagaruka bamuhura engogize yezona bakamusigira pagem yagumali nkoko yazirwe Tishirire chairman LC wana wechekeci nagira ngo rutaro rwana hamwe n'abantu kufa n'abirjira mugaigo go Vincent Mugisha wabinjira abantu mu mataka gabo ombwire bwa karebe ito ngutubyenganda konke byona Miriam Kesime horiyo mukazi wa Mugisha ahakanise bigambo bya chairman yajangaruha abacuga abateineka kwate na Mugisha abo abatoro barko bingombe banje byabo ikizibu ekiro mu bisano yarese kwakaniza abantu kuyihamu enganda kwakaniza enganda nagaitwa abantu abamu naganyaga muri ngogo abayasangiye mu mwitako ugeze akababinga bubone atabasasure na rukundo amajwi akagokya ibintu byabo akabisisa umwanya akagutema ababingirwa abo ibintu byabo abisisire ubo twakusasa konga ko hari kuzamaketa buri nibagamba ngo nitaka rya Mugisha no it's not really land issue this is a tribal war but now the situation has gone out of hand nababwa no muntu mu muhanda nibamutera bari yembuzi bakazimara nibagenda nkahe nibaza kuronde izindi mukendisho empunu za kasime bazirya zikaho nibaza handi mukendisho embuzi zanje bibire barya bayiguta but all cases are at police ekisokera dala embera of course nungi kubanga tuli mukunyolwa naye twagala kubaza mu mayi nti lwakubanga nti challenge tulina fenga security temwagala tuwa information enungi
Dushitoro mukasenta kaganye nayo twashanga amaju agarukira hatari mu bantu nagamwe enyijo zitarimo kandi nicugamba ngo abantu ababere bakoreramo bakahunzya amagara gabo. Itwe kituru kushaba no kugira ngo government etahiremo bareke gumani bahurikiza ebintu byo mu rubaju bija hakicweka barebe burika eyibarumbire bangambire ha hari meka nemwe yo mutoro naye mwe mugamba kitandugaho yesengi ya wano gani nayo sijja kubalimba oli bo mugamba agamba nze bajja kunzita nange mukitegere ekintu ekyo kasijja kubanga enembera tugitambulira mpaka ddi ebo no sirika bajja kutema mama bateme tata bateme muzukulu bateme mutabanyi mulira so let's work together. Gasha kwa Daniel Bengana. Webare Daniel Bengana Justice Tibesigwa ukwasire bendera y'ikibina cha NRM omu district ya Kanungu yahambwa kuhikirizibwa okwesimba hantebe ya katano omukarura kabona akenkumibiri Tibesugwa yaraganisa kongera amano mu kibina cha NRM entunguka yabona no kutumukora program za government. Kibina kitu cha movement nyenangu abantu bitwa Kanungu aka movement yitu kumenya amani nangwa n'ubundi yanetegatega ikirimo amani menji aho kwandisa kutera aka movement cyangwa kanya Fraga Beara nimba ningambirira movement yitu president witu na Fraga Beara zibona mwena abatezi bakaruru nimbashaba kugira munonga ba movement kugira ngo mutereza karuru abashagiki ba Justice aba bamushendekerize bashemererwa munonga ngwabwo kuba umuntu wabo yayanditsaje hatareke murabanisemu. Reverend Justice Tibesigwa nanyijire ku mushageka ahantebe ya katano kandi nka chairman witu wa NRM kwa Fraga ukugira ngo musupporting kandi muze nyuma tuze kurunda karumba kashitara mutebe ahanyuma yanga Francis Yesimbera atine kibine cyaro kugwamo nawe yahereze impapuraze kandi yamubwa kwetabo mu karuru nuko kamwe ni ja ticket ya independent kandi nyina kabonero keshaha kandi ndaze okutambura omu district age ndi kushobora abantu manifesto yanje y'indebekanise secretary wa social services habwa Kanungu district kandi kanyanto gutabikaso yanyohereza kuba kansara habwa mu district age emyaka ena n'emyezi 5 hitwa maramo kansomo mbere rigetegereza imikorere yo mushabarita byabo kama Francis Kapesha abantu bona abanyakanungu ekintu kubashaba nogira ngo ubwire gusa kwikobwa campaign tubagambire program zitwa kandi natebeze cyo cyanje ibikorwa Kanungu tibyanje ko umuntu omugandi makuru chairman wentebe ya katano abwambara district katwes Jedidas Tabaru izoba yanditse kugaruka kwesimbaho antebe ya katano abwambara district Didas Tabalo yija nkotine Kigombe ninga chete independent elizoba hambuga za district yambaro mu Rwizwera Kashari Kandogu yija nakabonero kesha nyo ni deputy coordinator wa PRU Patriotic League of Uganda so okuba independent kumanyisa nimba nargo mu NRM kwiya onto hakanasa obururu abakutabate zisoburu bwa NRM kandi nyo wanje shikaba kiri kubi munonga ahubwo kuba washanga chairman wa NRM azabona wanje na Fraga Beara ndi no wishento no wanye naremi no wanye nenku bona rwembateza karura ati nyonkaniza kwawe naho nimbabazi Didas Tabaru nagira ngo byarujuro mu karuru ka NRM tadikirizine nabyo mbasima abanyambara ababasize kwemereraho mukemerera naye abasize kwange sente izibabira bakora ko murayini zo murayini mwene bitarhora abe nakureba akasente kubara akareti iyo kacegeti abandi abayahanditsa kwesimba harimo n'abakansara ba district zibebingu zafutangira aho kubarwanira esente kuzubenzija president yasinke sente for example ngo bitongore bya bibina bya parish model nka ushanga imyeto percent yabo batakutisia kwa sente abo kubara mobilization no kumanyangu bine percent jejo
yo kwihaye sente zabo zitandikirijeho ebiro bishatu district level na category zone urwa gatanu ebiro bitanu nzawati urwa gatanu then urwa mandi urwa bishatu abura municipality zina okweyanditse okwesimba ntebe ya katano kwahenderera izoba kandi abantu babiri bonka leaders tabarujanka independent natongirwa hygiene koragire oyine bendero bwa hati nibo bahambwe kwesimba ntebeji abwambara district ndi Evans Taremwa na Hweza Wilfred. Dukomeza mu namakuru abishomere rya Immaculate Heart Girls Rukunjire basingire empaka eza TV West zo kurinda byo buhangwa kandi rizoba bakwasubwa ekirabo cyabo aba bahebwa ente umusente eziri kwingana miliyoni 1. Empaka zabire zitebekanisiwe TV West zikabaho mu kwezi kwa mukaga kandi ziketabwamo amashomero agarukika mukaga ku rugo mu district z'ecyanga cya Ankole. No muhoro ninyenda kusesera kuri no mato yine ngakubera bitapuri akoko magati no ukuru katende ati na kugenda na tema byona bire tugamba umuyembi papari buri kimwe cyona ni kiteganza. Empakezi zikaba zigenderiremo kwegesa no kumanyisa abantu ebirunge byo mu kurinda ebyo buhangwa kandi abeji ba Immaculate Heart umuri Rukunjiri batyo bakehangurende okuraga bahasa. The youth, social media, it is a very powerful tool. The Instagram, the TikTok, X, we can use these platforms to encourage other youth to also take part in these green campaigns. We can also tell them about the importance of the environment, why it is important to us. Common, it is crop rotation. Crop rotation no shanga edisizo barabe ahamwana edisizo wa hinga hebhimba sizo nekujana za kwinga ho kechori sizo nera ejo hinga ho koburo Ramazan Kimugwe wa Muka Generations nagira ngo cyatumire bayegeita har TV West okutebekana sempakezi no kugira ngo zikabazejumbirwa mu abana bishomero abarkwetaga kumanya okulinda obuhangwa bwa nyensya. Abantu abinja bakuru noshanga ngo wiro winje ebintebe tubabitire umunonga mutema tubakufayo munonga ukabana batwanyese tubasa kuombeka tubasa kuempa walinga bamanye role ibasheme kwa no playing mu conserving ebyo buhangwa so ito twarigayo kwenda ngo ikireho communities koramo ezirimo groups z'abacyara ezirimo eminyeto so twarebe iki community y'amashomero muka opportunity y'amani kubasa kongera message ikatambara ubwo nagira ngo kurinde byo buhangwa kwetagisa amani no buryo obumwe okugumizamu ngo byasisikara buri muntu nakwatwa ibyo kwatina n'ibyo buhangwa tubisigiye abantu bacyo munongo mu society zitu n'ingash community zitu nabo turi kureba nk'abari kufayo munonga konka irwereze biri kukira kubaho biri kuruga umukushanga ngo twadahira ibishara ubungo tutwabyara miti ubwiro wingi kubera kubaho wareba nk'emyanya kazabudana nkaya yona nibyiza bitu affecting abyo twene nobusima amashomero agabaze kweta bero kweta mu pakezi nobusima ba sponsors ababaze kuteka musente kureba ngo empakezi zabo muka generations n'aba sponsor abandi abatire sente kureba ngo empakezi zabo tubasima n'ubundi murundi twabesere mwije muhagera amashomero amakuraga gashakwa Edison Kinene Land of rivers lakes. Dukomeza mu namakuru abakozi b'enda NRM betebekana isokusinga bobona besimbireho omurika mwenge kandi ebi byagambwa bamwe ababizire kwehandikisa kubasa kwetaba omukaroro akabona ak'enkumi 2026
abehandikisha okwesimba obwe barukurabira mu kigo cya NRM nabagira ngo betegwire kirukumara okusinga abo ababesimbireho aba barumu mukuru w'entebe ya katana bwa district egi owabanayihandikisa okongera kuronda obusagiki obwa mukuru w'entebe ya katano. CAP 138 declare Karungi Joseph renominated as a candidate contest for the election. N'obuvunanyizibwa bwanje nka sekretary w'ekibiina okwegesa abantu ebendera nengi kandi nano kubashaba ngo bagihereze ekitiinisa ahabwokuba nintekereza hatarabireho enshonga yoona omu karuuru k'omuntu titihariho enshonga habwenki omuntu ashemereire kuba naija okwesimba shana yaba yine enshonga nabwe nikyenda ngu agirete nk'omu kibiina tubanze twagishujuma twagyetegereza ekyo kubanza nakoraga n'abeebembezi boona kandi okwiyabendebera bari muka mwengi hatari amutindo abokuranze hara abwenkura ya district abagitwiremo ka force tugarizo mushije ogu aho kwa n'umuvuzi wo kubanza biro kuyonetinga all leaders kuruga wahi group paka once okwandika bo kwesimba rurengo rwa district kwa burizoba bati cha person bene betenga emikono 50 kuruga bigomorora hati bibiri bya kashatu emikono 50 ninyendo kusima ba electoral commission abantu aliza kurunje munonga tibantu rugunya ebintu byanje ba verify injire kurunje munonga njya kuhereza abantu mwamazire kuntuma district ya Kamwenge abara abasobya na nyomba habonende ruhanga na kwa ale na nyowe omugande makuru abehandikisa okwesimba ntebe ya katano omu district ya Buhweju harimu Dehwa Twire oine bendera hamwe na Philip Muhamya oizirenka independent. Twire the precious as a duly nominated candidate contest for election as a district chairperson. Buhweju turumu ngashayo myaka 5 ngarikire abantu bampereze bendera ninkibaragana ngo bampereze myaka 5 na timu yona turebuke ngo twamuvinge ndijo myaka 5 hatinde candidate okwesimba mu Buhweju kugicumbura abanyabuhweju abakutureba n'abakuturikiriza ubuntu bubwire akabonero kitu nesha abebembezi ba NRM nubagira ngo nubija gukora namani okurebeka ngo abakwasire bendera basingura mu karura ka 2026 tutwiteka tekire kurangu ebendera zona faraga bearers kwiha aha one paka members wa parliament zabara yo nabwecho itoka office yitu ukuraga hati niye dadumire campaign ya faraga bearers kutandika na ba members wa parliament na ba LC5 kakarura kibirwe omugongo hati twaza kahindura mu boxi twagarura entebe yitu kandi twacungara district yitu kandi ekintu cyo cyandiko icyo koreka munahandikwa abantu bingi bagarikira independent betaga kurucuruzo abo kubanyonanye ndizira independent so tingwenda ku discouraging umuntu we namanyaki konkayije areto kwetombo itakwe kurucuruzo we kwararebe nguru yaba satisfied ategerezeho bundu bwire okweyanditsa kuriyo ni kugenda omumisho gasha kwa Ansona Twine na Juliet Charlesima. Webare abanyamakuru betwaza kumuraho nitugaruka. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi
katoki eine chama chayo muhuje katoki niyerya hamutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi iterkureta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Nitwakira umuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramu ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 358 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje neina. Tugumizamo n'amakuru abaturabe cange ca Kashenyo mu division ya Bushenyi Shaka municipality mu district ya Bushenyo mu Kasheshekeri isoba bagwerwa akagwebwa nyuma y'abantu bashatu guterwa amashanyarazi bakaferaho n'abandi bana bakahutara ubaba nibagezaho khanika tenti etyo ekakwata hawaya y'amashanyarazi abafa barimo waswa Maltazole wa Mutara Mitoma Atwere Blessed wa Mutara na William Rwachija wa Bumbire Bushenyi. Akagwe k'abantu bashatu kwitwa amashanyarazi aba kabumbikiriza bedini ya Rock Ministries Kashenyi ababeberundaniro mu kushaba okwo abantu kuza ku marebero bishatu Ukusya twaheza kumanya amateke kigasaramu nabwo cyo tusibura abantu bariyo no bataha abambaraga hare abwo harimo abarwire harimo abatine mani kunka mukama yatwera bantu bari mbataje asigara abo kuye ibintu byabo uriterane rwayemerera tiza kumasizwe rindi izoba Engineer w'byamashanyarazi mu office ya UEDCR omuri Bushenyi Engineer Felix Nkwasibwe yarabura abantu baburijo ogumani berinda kuteka tenti heihi na za waya z'amashanyarazi abantu banika tenti bo abatakimanya nkaho 3 phase yo kurabaho ninya device ngabantu mwaka umwanya ngaguno mukore assessment mukora murebe na twari umutu kwanje nagusitura mukwata amashanyarazi umuhezi wa RDC omuri Bushenyi William Kasigazi yajumirira abantu ahabo kuteka abantu omwanya batamanyisa byo kwerinda to ina first of all tumwina medical team taro umuntu wenda kukebera abantu banabanyakulana abandi baina pressures so no sakuleta umuntu you get a problem where will you start from are we together so moving forward we have temporarily closed that church we have cancelled this conference tubasabi nywena mugaruko makaganyo as police yakora mulimo gwayo to make investigations and then to take it to a conclusion twenda kushasa n'abantu ababiziraha biziri kushaba kandi bakataha umwe batahurira ikigambo cyarahanga bakataha batashabirwe abo kuba ntwicererzo mu kufa Bible nejanga ibintu mu gisaba fafero mu mukama abantu no barabe bafa kunga kandi hinabagumaho abambe na kure ikigambo cyarahanga tubaza kuciriza tenti amashanyarazi gakora uzakuranziye nyuma turabantu nibako uzakishama amashanyarazi ngo amashanyarazi ngabatera abantu bafu abahonokaho nibana babatwara umwirwa Nga TV West twahika hirwariro rya KIU aho emitumbi yabafa
batwarwa kandi twashanga abanyabuzare babo bariyo nibatwara imitumbi kuziika okubayamba okucondoza amakuru aga gashakwa Abraham Muganza. Tugumizamo n'amakuru abarikwehandikisa omu by'obururu nibashaba gavumenti okutamu oburenganiza hamwe n'okwihamu obushonshorekye oburikulemesa bamwe okwehandikisa ebi twabishanga ofisi ya Electoral Commission omu Ryantonde. Bamwe mbesimbire kandi abariyo nibehandikisa aha ntebe z'obwebembezi zitari zimwe aha bwa district egi nibagira ngu babuganamu ebirumira ebigenderire kubazibira obuheereza. Twagalira ddala ensonga oli agenda okugamba nti ekintu kino tekiri bwe kiti nga kiri mu mateeka ng'era galambika buki kati olwo badde bagobye wano nga bamugamba nti emikono 10 tegiweze naye nga bakimanyi bulungi nti mu mateeka at least emikono 5 gy'abaloozi naye nga bamugobye bamuzzaayo kubanga bweni yupi. Wandiise mu nkalala za NRM abantu tebatera kujumbira okwewandiisa mu nkalala za NRM ate okulonda bwe kutuuka ng'alina omuntu we gw'ayagala okulonda naye n'anyigirizibwa nga bamuganye okuyingira mu kaguwa kulonda. Bito kuruganya omwebazyo n'eriizooba abantu abamazire kwehandikisa nibarenga 20 kandi batugambiraho ne bagenderire kukolera ebyanga byabo. Isira munonga nindisimba abasingle mothers akukuba nebo bakazi abina abaana batariho bishebo babine konka bishebo banagira obuvunaanizibwa obwabo. Singa basaiza abaana batasobola senza kati balyambye enguudo si nnungi enguudo z'eggondoola amasomero agamu tegana bizimbe. Aba nabwe baraburwa okugendera amateeka ga Electoral Commission. Agene ebisanirizo ebyetaagibwa okwewandiisa kuno ate okwewandiisa kwabwe buli omu twetaaga agene ekifaananyi kiri waggulwa on top of the nomination papers. Omulimbarra omunyamakuru Mark Itogoro n'omwe aha bayehandikisa abo kwesimba aha ntebe y'obwa Lord Mayor obwambarra aha kibiina kya National Unity Platform. Abantu enjira yituri kubaha neeki obwebembezi tibugiiga tisente obwebembezi n'okubaasa kw'omuntu ekirungi munonga advantage eyinyine n'okugira ngu nzaliirwe mukiga ntwire n'abantu batwire nibandeeba nibamanya omusite hurira mwana bagenda bakereza ebyaro babito omusite so ntwenda abantu bo mbyaro tubatwarize empora abo batunguke mpora ebintu byo kuza kicwambo kagirote no hakugira ngo otimba toilet okutimberere toilet tingumanya biha so ebe bintu byona ntwenda abantu bamanyi. Uyu mwana aine experience mu bukulembeze naddala nnyo mu bintu bya media na journalism kakatoyi turowoza ntayina obukugu obusobola kuteeka ekibuga kyaffe Mbarara ntiko. Aha bwa TV West Ndisande William na Ali Waswa. Tugumizamo n'amakuru akakiiko k'ebyobururu omu district ya Shema kahamya ku Edgar Mukondane obire nayenda kwesimba aha ntebe ya 5 nkoti n'ekibiina yaremwa kwehandikisa bwanyuma yo kuburwa ebirikwetengesa kwehandikisa. Okuregerera kitongore ky'ebyobururu mu district ya Shema Edgar Mukondane yaremwa kusya abantu 500 ababire nibetengwa kandi amagomboro 15 yabaine egomborra mukaga zonka ezabiraine mu ebirikwetengesa. Edgar submitting documents ze twatandika verification until today around 450 duly nominated. Reason LC5 chairpersons are submitting 50 supporters from 2/3 of the electoral area. So in this case, Shema, in 15 sub-counties, we expected 500 signatures. So tears raising. Because they're submitting 14. Out of the 14, only 6 scored above 50. Twaganiraho na Edgar Mukondane ati yatugira ngo akakiiko k'ebyobururu kamugendera konkabo abe byobururu nubagira ngo bakora terebiragiro twabagira ngo itwe twakera ngo mutubaze ibintu bitubwe kare konka bagumana batugira bati nibatubuza busa nibakora abandi tukora
nitubabuza abwenshi tumutakwenda kutuhandoringa kaninye chairman wa district nyenka oyine district 10 no kurabamo abwenshi mutakunkoraho bayanga bagira ngo mutegereze turiyo tubakoraho ntubakora antira muhero batugira ngo mukono tiyahika kandi nabo twese imbere nabo baba ryo kwene bagira ngo tuturabase abo kwe kibe bakozere no bakimanya. Actually gatumutaje kumukora yesterday verification before nomination turakora verification, okay? So my verification they're going to nominate ingani ngota nominate, so it's a process. Arana Muhimbise na waba nayenda kwesimba hantebe ni yemwe yije ati nebero kwetengesa to electoral commission, because first of all they should give us more time, because district chairperson giving him or her ebero bishatu kuba nominated on top of looking for those signatures magana 5, you see it is very hard. Baba bine biri kwetengwa bayihanditsa kandi baraganisa kora abantu babo nkatanaka umwuga gukoreza abantu amizi nambwe n'abantu babugona irashaje Nyakarama Empabura na Chamaninje bo batungira habyange abahagize banje ba Rugarama abahagize banje ba Shuka Town Council mazima nimbe bazamwe barabo bahagize umwampire kandi imbaraga nsangu kimwe cyo nantiza kukikora bwentunguka ecene cyamanyisa ngwentebe ya katana habwa district ya Shema obwa hati yasigara ho Jemi matumwishe bahanda kandi ati numwesimbireho nkoko yabire ho mwaka gw'2020 2021 amakuru agagasha kwa Michael atwakire bibere Michael atwakire twaza kumuraho tugaruka. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera Mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera Mokirasi. Bwogule bizigo bya focus bya mtwalo kumumukakaga okutusiza ddala emitwalo 24 owangula bucket oba basin ate bwogule bizigo bya focus bya mitwalo 4 n'okusingawo owangula school bag n'ebirabo ebirala bingi Movet okwekakasa k'olunaku lwonna. An incredible 61 years. This is Ndeje SS and our latest winner comes from here. Wakonfirming that the set it was today. It confirms that to go abasa nandagira nandaga set that to say. So Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. All the yamos, all yes. the momos. Yes, all the momos. There you go. *165 *80 hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the momos, all the nyabos, all the pays, everything. We are what? Unstoppable. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire Joshua. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. You've seen nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmogic Prime, channel 303 on GoTV, and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus, or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC.
amakuru agebyemizano club y'omupiira gw'ebigyere ya Kampala Queens nyomwe bazyetandikire kuba empaka eza Champions League habwa club z'abakazi omuchange cha Sekafa bwanyuma y'okusingwa ya Police Bullets ya Kenya na goremwe Arusha omuzano go kwiguraho omugroup yo kubanza. Mwamuzi Service Iratunga kutoka Burundi anasema assalamu alaikum Kampala Uganda, assalamu alaikum Nairobi Kenya, assalamu alaikum popote pale ulipo mtazamaji. Hii ni michuano ya kinadada kutafuta bingwa wa Sekafa. Wanakataa Kampala Queens, inapenyezwa pasi Tourist Tone, anakataa Elizabeth Ochaka, kona ya kwanza ya mchezo wanaipata ni Kampala Queen. Game esose yetusambye atenga tusamba omutegesi wao tebadde game nyangu kyenyizo gamba basambi baffe otuze mu first half bagezzawo kubanga basamba omupiira naye batasobola kusamba kyetusamba bulijjo naye bakomyewo mu second half ate bagezzaako kusamba ate nga batumaze okunsiidinga kyetulowooza nti tekibadde kirungi naye tugenda kuddayo tusobole okubanga tulaba engeri tukitereezaamu. Nekyala so akulowooza muno tuvudde mu competition kubanga game esose kyalina emipiira emirala ewaawo n'okulaba abalala bali mu bibinja ebirala bakoze batya kubanga tusobola okudda mu pule. Omugande agebyemizano timu ya Argentina egumize mukoreko mutindo mulungi bwanyuma y'okusinga Venezuela na goli 3 aharusha omumpaka z'okutorana timu ezirayetabe omu World Cup y'omwaka oguri kwija omuri America.